Ako voliš priče o satovima i istoriji, zaprati kanal, jer ovdje vreme ne meri minute, već priče. A sada, da vidiš kome je Tito poklanjao satove. Znaš li da Tito nije samo dobijao satove, već ih je i poklanjao? Tokom svojih državničkih posjeta, Tito je često poklanjao satove kao diplomatski znak poštovanja. Za razliku od satova koje je dobijao, pokloni koje je on davao nisu sistematski dokumentovani. Većina priča o satovima koje je navodno poklanjao stranim liderima zasniva se na anegdotama, usmenim pričama ili pretpostavkama. Najčešće su to bili švajcarski satovi poput Longines i Omege, sa posebnom posvetom na poleđini. Liderima nesvrstanih zemalja poklanjani su i zlatni satovi, simbol prijateljstva i savezništva. Sat nije bio običan poklon, već je bio poruka. Poruka poverenja, saradnje i vremena koje tek dolazi. Ako želiš još ovakvih kratkih priča iz sveta satova i istorije, pretplati se na kanal Sat i Stil i vidimo se u sljedećem videu.